Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF gitangaza ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda uzazamuka ku gipimo cya 7.1% muri uyu mwaka, mu gihe muri 2026 uzagera kuri 7.5%. Iyi ni imibare itanga icyizere mu gihe isi muri rusange ihanganye n'ibibazo bishingiye ku ntambara y'ubukungu iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Muri 2024 umusaruro mbumbe wazamutseho 8.9%. Mu mafaranga, imibare iheruka gutangazwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare igaragaza ko muri 2024 umusaruro mbumbe w'u Rwanda wari miliyari 18,000 na miliyoni 785 z'amafaranga y'u Rwanda, avuye kuri miliyari 16 na miliyoni 626 muri 2023. Serivisi zabigizemo uruhare rungana na 48%, mu gihe ubuhinzi bufite uruhare rwa 25%. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa ageza ku bagize Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda imbanzirizamushinga y'ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2025-2026 budget framework paper hamwe n'ingamba zo mu gihe giciriritse 2025-2026, 2027-2028. Yatangaje ko amafaranga ateganyijwe gukoreshwa mu ngengo y'imari 2025-2026 ari miliyari 7,000 na miliyoni 320 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri Murangwa yasobanuye ko iyi ngengo y'imari iziyongeraho miliyari 1,000 ndetse na miliyoni 216 ugereranyije na miliyari 5,000 na miliyoni 816 z'amafaranga y'u Rwanda yo mu ngengo y'imari ivuguruye 2024-2025. Yakomeje abwira abagize Inteko Ishinga Amategeko imbanzirizamushinga yateguwe hashingiwe ku kwihutisha gahunda NST2, ndetse akaba yarabagaragarije imiterere y'ubukungu mwaka wa 2024 n'uko buteganyijwe ku buryo buciriritse ku rwego rw'isi no mu Rwanda. Ati mu mwaka wa 2024 ubukungu bw'isi bwazamutse ku gipimo cya 3.3% nk'icyo bwari bwazamutseho mu mwaka wa 2023. Ubukungu bw'isi butegerejwe kuzamukaho ku gipimo cya 2.8% mu mwaka wa 2025 mu mwaka wa 2026. Minisitiri Murangwa asobanura ko uko ubukungu buzamuka bizakomeza kugirwaho ingaruka n'ibibazo bitandukanye birimo intambara hirya no hino mu bihugu, amakimbirane y'ibihugu arimo intambara y'ubucuruzi n'ingaruka n'imihindagurikire y'ikirere ku isi. Ku bijyanye n'ubukungu bw'u Rwanda, Minisitiri Murangwa avuga ko umusaruro mbumbe w'u Rwanda wazamutse ku gipimo cy'8.9% mu mwaka wa 2024 ugereranyije n'8.3% byari biteganyijwe. Iri zamuka ryatewe ahanini n'urwego rwa serivisi rwagize uruhare rwa 5.2%, urw'inganda rugira uruhare rwa 1.8%, naho urwego rw'ubuhinzi rugira uruhare rwa 1.2%. Umusaruro w'urwego rw'ubuhinzi wazamutse ku gipimo cya 5%. Umusaruro w'urwego rw'inganda wazamutse ku kigero cy'10%, bitewe hari n'umusaruro w'ubwubatsi wazamutse ku gipimo cya 12% nk'uko Minisitiri Murangwa yakomeje bisobanura. Umusaruro w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kariyeri wazamutse ku gipimo cya 12%, naho ibitunganyirizwa mu nganda bizamuka ku gipimo cya 7%. Urwego rwa serivisi rwakomeje kugira umusaruro mwiza ruzamuka ku gipimo cy'10%, biturutse ahanini mu musaruro wabonetse mu bucuruzi, mu bukerarugendo no mu bwikorezi no mu itumanaho. Ku birebana n'ibiciro ku masoko, muri Werurwe 2025 izamuka ry'ibiciro byari ku mpuzandengo ya 3.9% ugereranyije na 3.3% yo muri Gashyantare 2025, bikaba bikiri mu ntego fatizo u Rwanda rwihaye yo kuba hagati ya 2 n'8%. Icyo hagati ibicuruzwa bitumizwa mu mahanga n'ibyoherezwa mu mahanga cyagabanutseho 1%, bingana na miliyoni 24.4 by'amadolari y'Amerika, tugera muri miliyari 2 na miliyoni 344 z'amadolari y'Amerika. Ati ibi byatewe n'uko ibicuruzwa twohereza amahanga byazamutse ku gipimo cya 6.9% mu mwaka wa 2024 ugereranyije na 1.7% by'umwaka wa 2023, mu gihe u Rwanda rutumiza byazamutse ku gipimo cya 4.2% mu mwaka wa 2024 ugereranyije n' 8.8% by'umwaka wa 2023. Minisitiri Murangwa avuga ko izamuka ry'ibyo u Rwanda rwohereza amahanga ryaturutse ku ikawa yazamutse ku gipimo cya 2.9%, icyayi cyazamutse ku gipimo cya 6.4%, ndetse n'amabuye y'agaciro yazamutse ku gipimo cya 14.9%. Inyungu muri serivisi yari miliyoni 90 z'amadolari y'Amerika muri 2024 ivuye kuri miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika muri 2023, bitewe na serivisi u Rwanda ruvana hanze zazamutse ku kigero cya 3.3% ziturutse ku bukerarugendo, aho urwego rwinjiza miliyoni 509 n'igice z'amadolari y'Amerika bivuye kuri miliyoni 503
mu mwaka wa 2023 uyu muyobozi yabwiye abagize inteko ko u Rwanda ruzakomeza kwiyubaka kandi ko ingengo y'imari 2025-2026 izashingira hanini ku mutungo w'igihugu ungana na 58.4% by'ingengo y'imari yose. Imfashanyo z'amahanga zizaba zingana na miliyari 585, naho inguzanyo z'amahanga zikangana na 33.6%. Mu rwego rwo gushyigikira iyi ntego nini, guverinoma irateganya gushyira mu bikorwa impinduka nshya 14 mu misoro mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere uhereye muri 2025-2026. Izi mpinduka zirimo gushyiraho imisoro mishya no kuvugurura iyari isanzwe hagamijwe kongera ubukungu bw'igihugu. Minisiteri y'Imari ivuga ko izi mpinduka zitezweho gutanga miliyari 350 mu myaka 5, ni ukuvuga miliyari 70 ku mwaka nk'uko byagiye bigarukwaho. Babwire ko u Rwanda rwasinye amasezerano y'ubufatanye na Nigeria mu rwego rwo gushimangira umubano mu by'ubukungu hagati y'ibihugu byombi. Amasezerano yasinywe ku itariki ya 10 Ugushyingo 2025 binyuze mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF n'urugaga rw'ubucuruzi, inganda, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubuhinzi rwa Kano Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture rwo muri Nigeria hagamijwe guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari hagati y'u Rwanda na Nigeria. Yasinyiwe mu nama yiswe Invest in Rwanda Session yabereye hafi n'ahabera imurikagurisha mpuzamahanga rya Lagos International Trade Fair ry'umwaka wa 2025. Inama yateguwe n'urwego rw'igihugu cya mbere RDB ku bufatanye na ambasade y'u Rwanda muri Nigeria ndetse n'urugaga rw'ubucuruzi n'inganda rwa Lagos. Aya masezerano agamije guteza imbere ubufatanye hagati y'abikorera ku mpande zombi, kwimakaza ubucuruzi no kungurana ubumenyi hagati y'ibigo byo mu bihugu byombi kugira ngo ibiganiro by'ubufatanye bihinduke imishinga ifatika y'ishoramari. Ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria Christophe Bazivamo yavuze ko ubu bufatanye ari indi ntambwe ikomeye mu kubaka umubano w'ubukungu hagati y'ibihugu byombi. Yagize ati gushora imari mu Rwanda si amahirwe y'imari gusa, ahubwo ni amahirwe yo kuba igice cy'inkuru y'impinduramatwara y'isi yose. Icy'ingenzi ati kitandukanya nk'u Rwanda ni imyumvire yacu, guhanga udushya, gukora neza no gukora n'abandi. Ibyanya by'inganda, imihanda n'ibigo by'ikoranabuhanga byose bigaragaza igihugu gifite icyerekezo kandi cyiteguye gufatanya na Nigeria muri urwo rwego. Yongeyeho ko abashoramari ba Nigeria bagize uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda, by'umwihariko mu kubaka icyizere n'ubufatanye mu rwego rw'ishoramari. Dr Chinyere Armona, umuyobozi mukuru w'urugaga rw'ubucuruzi n'inganda rwa Lagos, wavuze mu izina rya perezida w'urwo rugaga Gabriel Idahosa, yemeje ko abazakomeza guteza imbere umubano w'ubucuruzi n'ishoramari hagati y'u Rwanda na Nigeria nk'uko yakomeje kugenda abigarukaho. Akaba rero yakomeje kugenda avuga ko ati twebwe muri RCC dushyigikiye ko abanyamuryango bacu bagira uruhare mu mishinga ihuriweho, ingendo z'ishoramari ndetse no gusangira ubumenyi n'u Rwanda. Inama yiga ku gushora imari si urubuga rwo kwamamaza gusa, ni uburyo bwo gutangiza imishinga, guhanga imirimo no guteza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika binyuze mu masezerano y'isoko rusange ryo ku mugabane wa Afurika. Chantal Atukunda wari uhagarariye ikigo cy'iterambere ry'u Rwanda RDB muri iyi nama yagaragaje ko u Rwanda rufite politike zorohereza ishoramari ry'ubukungu buri gukura ku muvuduko ushimishije. Yavuze ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku kigero kiri hejuru ya 7% ku mwaka kandi ko muri 2024 igihugu cyabonye amasezerano y'ishoramari agera kuri miliyari 3,200,000 z'amadolari Amerika. Raporo ya Be Ready 2024 yashyize u Rwanda mu mwanya wa 3 ku isi mu mikorere inoze, ku mwanya wa 8 mu mikorere ya serivisi za leta no ku mwanya wa 17 mu miyoborere n'amategeko agenga ishoramari. Atukunda kandi yavuze ko Nigeria iri ku mwanya wa 4 mu bihugu byashoye imari nyinshi mu Rwanda mu mwaka ushize, aho byageze kuri miliyoni 113 z'amadolari y'Amerika. Dr Abdulaziz Mohamed, Vice President wa mbere wa Kasima, yavuze ko biteguye gukorana n'u Rwanda mu guteza imbere umugabane wa Afurika. Yagize ati u Rwanda ni igihugu cy'inshuti cyane mu bijyanye n'ubucuruzi kandi twiteguye guteza imbere urugendo rw'ubufatanye mu rwego rwo hejuru. Iyi nama yabaye urubuga rwerekana uburyo bwunganira abashoramari mu Rwanda n'amahirwe menshi cyane igihugu gitanga. Ni Ihumure TV, twibanda ku makuru y'ubukungu n'iyobokamana.